zaman yen tole bali uli gobane alap bagus kenyam manis nanganyudan dadi idaman anak bajang-bajang kerasa bangga tiang anggun beli tunangan ya diastun liu bajang-bajang ngedotan kiwala bagus koban beli neti tiang meli ulian demit beli nekaliwat sebilang ira kepasu melali sing bani meliang batas ya putih di jalan apa sujati beli mula saja garit apa mula beli demi anggon tiang tunangan saling kemliang hadiah ulang tahunan coklat lan cincin tunangan cara muani alenan sebilang iraga pasu melali beli langis di jalan nih parkir sepeda motori tiang animayahi kerasa bangga tiang anggun beli tunangan ya diastun liu bajang-bajang ngedotan kiwala bagus koban beli neti tiang meli ulian demit beli nekaliwat sebilang iraga pasu melali sing bani meliang batas ya putih di jalan apa sujati beli mula saja garit apa mula beli demi anggon tiang tunangan saling kemliang hadiah ulang tahunan coklat lan cincin tunangan cara muani alenan sebilang iraga pasu melali beli langis di jalan nih parkir sepeda motori tiang animayahi kejang janda entung latih dak ditiang tu sing habis pikir keken munyinan nangki ngorah tiang demen mengundul tunangan anak elen somah pisaga aduh sahabat kerasa para kejitin bapak dengar ni subekanin tiang meminta ngajak somah pisang
kancane nyaksian ku manti mengucapkan rahaja nyalain hidup baru. Saling salukin cincin minat kecina sampun si demaku rasa bang pitu tersiduri bantu sing nganti dadi salah pemargi suadar anak mekurenan ingetan raga mata sin dewe pagelakin gegogan kepanggil. Pipes, pipes, ngain nang beli sayang. Pipes, pipes, ngain tiang metenang. Dije sayang beline, ani manis ngelanganin, setatangis sangin di kana tiangin. Sukat ragen jani bemandan mekuranan nadak sare jelek solah beline kasar kasar nyajal besuang munyi ngelak ngelakin dewek titiangi. Subangan kebang jelek solah baline apang sing ketara uyo takin rarama ubah tanah mobil subesediang tiang tanpa pengrasa pemuda ngajak anak lo ulah alu
udah balik acuh ngejohin dia. Ngejar tanggahi di subane ketemu tiang makanyam nanging bali ngacuhin. Duh bali sayang tong udah balik ke kita, tuh singkih bali merasa rindu. Dengan terganti yang megala seperti yang ngantosan, tunggu dah balik acuh ngejohin dia. Yang mula saja beli merasa rindu, meriki jenam pakin tiang. Oh, balik sayang dijaga dengan terganti yang megala seperti yang ngantosan, tunggu dah balik acuh ngejohin dia. Tirta sanjiwani galang apa nang kerasayang, semilir angine ngetisin nawake gaya luluh anyut tresnani. Yening suba ulyan mana ane suci sinah nemu bahagia, ilangan kenahi ane boya-boya apang ajohin sengsara. Pang bahagia anehlah karena kai. Mungkin sina lang sami di patuni kenen panggil pun keponakan yang pemekan pun kenen di ketesan itu di kute dan tentayan mungkin perjalanan kada tentayan mungkin makin ampun nyaluk gua dan anda mau punan pasti ke panggil setiang sana minta diri ke orang sami sampun dari keluarga di tiang sana panggil sampun dari keluarga. Subuh membersihkan raket rumah kat mekilir sesama beli nak muani ane sujati dumongi jang asong waronugraha yang widi beli trasna kanti gigi ne betelah pawa
mungkin tembang manis pun niki sane ketulis wantah buat beli pina ketulus suci terus nanti yang wantah kapining beli sane sayangan sane di hati beli lan menjanji jani dini tuh singkal tak ninggalin tiang dini pedidian oh beli sing lakaran buen sanggup yen ning hidup tanpa beli dini tetap setia maning palintia jujur di hati sesuka tema tunangan tumbene jani kecunduk anak wani manis tutur nikalah duh ngelangenin tuh sing tayen ngayenang hatin tiang aneh madan sebab blilan majanji jani dini tuh sing tayen ninggalin tiang dini pedidian oh beli sing lakaran buen sanggup yen ning hidup tanpa beli dini tetap setia ya jaston liu aneka ngelangin nanging siki yang kenahi udah si cerengi dah yang prabakawi dumogi Resnan iraga langgangan dos mati oh, wow. Oh, Lilan berjanji jani dini tuh singkal tak ninggalin tiang dini pedidian oh beli sing lakaran buen sanggup yen ning hidup tanpa beli dini tetap setia oh beli lan berjanji jani dini tuh singkal tak ninggalin tiang dini pedidian oh beli sing lakaran buen sanggup yen ning hidup tanpa beli dini tetap setia maning palintian oh, maning palintian lakar nawang ngirim sarang bajabat tangan sirekeh ada anak lanang ada merasa pedot ken tiang tuh sing ada ngelahang nu bajang sing tain ajeng nu
zaman ne jani ne penting kantor ne misi. Status tiang anak kuliahan, bidang mula tiang anak pingitan. Ada jani tiang muka lowongan, lowongan nangun ngalih pasangan. Ada minat abah surat lamaran, ne bagus, ne bocok, ne duda masih dadi. Di zaman ne jani, ne penting kantor